Producer number one. This your boy. Hey, get bro. Charwe, Mr. 470. Go. Insansa kumtima shali hapa. Mbona pachale wechipondo au mafia. Abapina nabakakala ose mafia. Pachalo yalishita kose waya mafia. Nalenga nakula ine kabomu soja. Na isada wapala ifefo yantocha. Kumtima nambeza shali yala. Fili fionsene shuala. Nalisheta kapondo termineta. Bifu diya kwesha no kuleta. Zukensa panomba twalipondoka. Mitima Yesu yonse yabafe yavunduka. Nifyoshesha so yalivunduka. Twalisamike mitima kufimiti. Imitima Yesu boy yalifulamu. Twalisheta tatu foya nefya mamu. Rostoli wechipondo tenkamu. Fibike mumutwe fosenda tefya visamu. Pachalo so abapina nabakakala ose mafia. We are all the strugglers ose mafia. Abapina nabakakala ose mafia. We are all the strugglers ose mafia. Abapina nabakakala ose mafia. We are all the strugglers ose mafia. Abapina nabakakala ose mafia. Ose mafia. Abapina nabakakala ose mafia. We are all the strugglers. Yeah. Kaya yalivunduka isasangwa fyati. Abapina nabakankala bakamba yalisheta. Bonse tulachero kufuamula. Yeah, sokula dawa fyati. Uyalepita mulifi. Nkankala lepita mulifi nompina mulifi. We are all the strugglers. We are all the strugglers. All the strugglers. Yeah, nigga. We are all the strugglers. So, bifuna inebo boy, kalio mchanga. Ngule fwaya wechipondo tampa. Twalisheta, tatuisha no kuchenza. Wambone fiso, fila shupa. Fwaya folu chelo lionse, nindio mulolo. Nashifimba lionse ne milomo. Life kaya ila panomba yalisheta. Insansa shali ya lionse na bafo wa shupa. TZ bapoposhe Pitu ama DK na mimona na matimu ying sana na basharoko.